Şimdi seferimiz başlandı. Sefer edeplerinden biz yoga çıkkaç dıkalar kılırga tiyiş biz. Hazır min kışkırıp eytirmen siz kabatlarsınız inşallah. Bu dıganı koyşandır. Nuh peygamber yüzünün kıymesine oturgaç, yüzünün ümmetin kıymege oturtgaç şunday dıga kılgan. Subhanellezi سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Muhterem kardeşlerim, dinimizde misafir kişinin derecesi pek zor. Peygamberimizin hadislerinde aytile Allah Subhanahu ve Teala misafirinin duasına perdesiz cevap verirdi. İşte Allah Subhanahu ve Teala tiz cevap verir misafirinin duasına. Şu an göre biz seferde bulganda biz dıgalar kılırga tiyişmiz. Bizde meneşle bir şılgan şunday tegi bardır meseleler kardeşlerimiz için, ümmet için, halkımız için. Indi bugünkü seferimizin niyeti de dürüst bulurga tiyiş. Eğer de bizden niyetimiz dürüst bulmasa, mesela kişi günah işlerge seferge çıkayken ol misafir bulup sanalmay. Şuna göre anarga mene bu Allah'ın rahmeti kagılmay. Misafir kişiye şulay yok Allah Teala jingillikler bergen dinde. Mesela Ramazan ayında o seferdeyken urazasını kaldırıp tura Allah sefer sebeple, namazların kıskartıp okuy Allah sefer sebeple. Evet, lakin kişi günah işlerge barayken onun anarga yok bunday jingillikler. Hem muhterem din kardeşlerim, beyinge niyetimiz nindi? Bulgar babaylarımızını yaşayan yerlerine korap kaytu, tarihi ilimimizni arttırı, kardeşlerimizni körü, bu tarihi urun. Biz anda varıp gıybret alıp, nindidir dersler alıp, neticeler kılıp kaytırga tiyişmiz. Elbette muhterem cemaat, bu bizden için büyük zor şartlık. Biz özümüzden respublikamızda, özümüzden millet halkı arasında yaşayız. Özümüzden dinimizden tutu, özümüzden tradisiyalarımızı ötev, hem üst dilimizde söyleşu muhterem cemaat. Ol büyük zor bəxit. Mine Allah'a şükür etip biz mine şu respublikamız tarafından ötkerilen turgan çağda büyük dilep katnaşabız elhamdülillah. Allah Subhanahu ve Teala seferlerimizni hayırlı kılsın. Sıravlarınız bulsa mene müracaat edirsiz. Benim ismim Abdülhakim Hazret Yarullin. Быйыл Түбән Камадан 5 автобус сәфәр тотты. Тарихи шара программасы бик бай һәм эчтәлекле иде. Кунакларны музейлар бушлай кабул итте, мастер-класслар үткәрелде. Болгар җыенында Татарстан җитәкчелеге, илебез мөфтиләре һәм имамнары, чит илләрдән килгән мөселман делегациялары катнашты. Рөстәм Миңнеханов 1102 ел элек биредә ислам дине кабул ителүен искә төшерде. Татарстан рәисе гөреф-гадәтләребезне саклауның мөһимлеген билгеләп үтте. Һәммә безгә дә исәнлек, саулык, уган намазларыбыз, дугаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул итсен, уңай эшләр булсын, илебез гөрләп торсын, республикабыз алга таба барсын. Минтимер Шәймиев халыкның Болгар җыенында актив катнашуын зур казаныш булуын ассызыклады. Халыкыбызның бердәм булып, менә шулай матур иттереп, җыенга җыелышуы бу зур җиңел. Зур җиңү бу. Әгәр дә хәтергездә булса, нинди кичкенә генә төркемләп җыелышып шулай өметләр баглап башлаган эш, менә хәзер нинди күләмдә ничек матур иттереп очрашабыз. Мөселман кардәшләребез килә. Рәсәй күләмендә дә, Рәсәйдән тыш башка илләрдән дә киләләр. Бу зур казаныш дип әйтер идем мин. 20 меңнән артык кеше бер мәйданга җыелды. Төрле төбәкләрдән милләттәшләребез килде. Нефтекамский шәһәреннән килдек. Бик зур кыенлыклар белән килсәк тә, бик шатмын монда килүемә. Беренче кабат монда киләм. Бик шатмын. Шул гына суык булды, палаткада гына төн суык булды. Ансы өченгә тоже мәчеттә булдык инде. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Din gününde muhterem aziz kardeşlerim, muhterem hazretler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Кеше Манара янында шараны Талгат хәзрәт Таҗиддин алып барды. Хөрмәтле мөфти үгәт нәсихәтләр әйтте. Ve cennetin arduha semavatu vel ard. Uiddet lil muttaqin. İyi bendelerim, aşkınız Allah Rabbimizin yarlıkavuna, yer kökler irkinligindeki bulgan cennetlerine aşkınız ol takva bendelerge. Allah'ın koşkanın ötep tıganlarından tıyılgan bendelerge ezirlengendir. Takvalarına Allah sonatıyla Peygamber aleyhisselam etti, takva minamında ol. Bağrımızda, yüreğimizde ol. Allah'ın koşkanın ötep tıganından tıyılı. Allah koşkan şey yaşav degen söz. Мөселманнарны дұға кылырга үндәде. Bir сәгать якын дұға кылынды. Her nige güçü kuvveti, kudreti, jituşi Rabbimiz Allah. Kelime bir dip yaşayan bendelerini, barşalarımızı, kimşilik hatalarımızı gafu eylem. Ya Rabbimiz Allah. Lütmegen, kungulge de kilmegen cennetlerinde Ya Rabbim Allah. Birge bulunlarını nasip eylesen gibi. Жылай тәубәне тыңладым. Кабатлап бардым һәрбер сүзләрен. Миңа бик нык ошады. Сөендем шушында килүемә. Именно шушы тәубә дугасы өчен килгәнмен икән дип Аллага рәхмәтләр әйттем. Subhanallah. Velhamdülillahi. Ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. La havle ve la kuvvete illa billahi. El aliyyil azim. Şol imanım bilen, amelim bilen, yaşavlarını nasip eylesen idi. Özünün rahmetini nasip etsen idi. Cennetlerini nasip edip, kuttan bizni kutkarsan idi. Дұға бик тирән мәгънәле булды, йөрәккә тынычлык иреште. Болгар җыенында быел беренче тапкыр изге җирләргә хаҗ сәфәренә 6 юллама уйнатылды. Әйдә, кулыңны тыгып, сайлап ал, бисмилла дип, әйдә, рәхим ит. Давай. 2596 сан. Әлхәмдүлиллә, рәхим итегез. Хәләл җифтегез кая? Әйдәгез. Инде бирегә узыгыз. Монда сезне карыйлар, тикшерәләр. Анда 1000 ярымнан артык гаилә катнашты. Казаннан 2, Тәтештән 1 пар путевкаларга ия булды. 24нче елның Болгар җыены сизелмичә ахырына якынлашты. Түбән Камалылар тарихи урыннарда булып, әби-бабаларыбызны искә төшереп, алар өчен дога кылып, иләренә кайттылар.